Thank you very much, Honorable Ntangwini. You may as well follow here. Remember, you shouldn't be here. Please, the house. Leave the house. Ona ibile motswebere o bileng Palamenteng. Dibekeng tse pedi tse fetileng ha ditho tsa mogaona di ne di qwaketsana le Bahlanka ba Tshireletso ile ha diteka hore di fuwe monyete wa hlahisa ntlha ya tsona ya hore Mopresidente Ramaphosa a arabele menyenyetsi ya didolara tse dimilione tse fumanweng polasing ya hae ya Phalaphala Limpopo ka 2020. Motsamaisi wa dipuisano Palamenteng o ile a laela hore tse ding tsa ditho di kgaolelwe dikgokanyo le ho ntshetswa ka ntle. Honorable Ntangwini, leave the house. Sergeant and arms, will you please escort Honorable Ntangwini and Honorable Madukwe? Palamente e re e gakotse dipuputso tse ikemetseng. The Speaker of the National Assembly, having considered all these complaints submitted to her, has resolved that an independent investigation should be conducted. On video evidence, both inside the chambers and outside of the House, there is no indication of any assault or intimidation of the thugs who call themselves Protection Services of Parliament. Palamente e re e teketse komiti ya yona ya boitshwaro go hlahletse ka boitshwaro bona bo kgehlang ba EFF.